welcome back to another vlog. Today is March 16. It's a Thursday and naka-realize lang kong tomorrow is Friday and my usual YouTube schedule kay Friday 6 p.m. I don't know what's with Friday and 6 p.m. but mauna na siya akong schedule. And then last week, like grabe man yung ka-busy. Sunday na ako naka-upload. I was planning to vlog last week katong naamin sa akong tita sa Minglanilla, but then I was freaking tired. As in, sakit akong likod. Salamat jud sa akong igagaw na si Ashley sa iyahang pasalon pass. Naadto mi dito Friday and then niuli Sunday. Actually, ako ra ang niuli kay gikuha si Avery last week. Yeah, and then Monday giuli siya dire. So karon kay wala tay ganap. There you are. Naang bata. There you are. You say hi, welcome back to my channel. Mwah. Ay, very good. Papa ni naligo bata. Papa mi naligo. Gusto ko mupalit og another like little drawer, mini drawer. Same ano. Baro ka? But I'm still vlogging. No. Yesterday kay walay kurente, like nag-brown out the whole day. Like siguro 8 or 9 a.m. to 3 or 4 p.m. Tanaw siya siyang salsa sa amin. Hi. Hello. Hello, your truck. Get your truck. Again, and then I want to buy another hamper. This is the reality, guys. I've been getting a lot of comments nga kanang nag-watch ko na sila na ako before, like wapa ko anak, kikay ko na bibi. What do you want? Puro ko no kikay videos ako, and then karon kay this is it. And ako sad maka-anak ko hala, kikay lang ko sa una, daghay ko ka-artihan ano, and then I kind of miss the old me, but this is the reality. I always naka-up akong hair. And balik ako na sa nina, kung saan nalabhan, maksud ako suoton balik. So, down lang ka, oy. Down lang ka. Down ha, I'm gonna put you down. Oh, no, no. No! Tell mama no. Okay. Tell mama no. Okay, don't do that. Okay. Unya. Okay. Medyo stress ko kaya ako mga bedsheet kay dili kay siya masigo amo ang sofa bed, so magsigig katangtang and then mas stress ko lang. Little things stress me out. Charing kato ako napalit sa Shopee na bedsheet mo to siya ang sakto kay nga dili kay siya dali matangtang. So mana siya ang ako mga gika-stress, and then para iwas stress kay wala na kayo nakagipang display iyahang mga toys like like katong ako ra siya gipang buta iyang tanang toys sa kato iyahang murag sansopit nga koan ako na buy. So dito ra niya kayo iyang swimming pangitaon ni iyang toys. Tinuod gid ay nga kanang ma-overstimulate po ang mga inahan. Patulgon sa gyud na ako before ko maglihok-lihok. Alright. Yeah. Yay! This one. This one. Star. Small circle, big circle. Whoop. A big circle. Okay.
gosh. So, naabot na ang Burger King na PR kit. And then, it's so, for me, it's extra kay magamit yun ako siya. For the shala. See? I was planning na mapalit ko yung ani. But I don't have to. Hindi na kailangan. Napin yung ani. Burger King. Ay, sino ka dyan? Hey guys, so man ako sa filming and wala na lang ko nag-makeup. Muna siya ang setup. Dali na ko og habwa ni. And then mata na ang usa. Oh my god, the clothes. Lamit yun siya char. Murag lamit siya. Reason og healthy. Bibili ako ng Coke. Sika lang naman. Thank you, Burger King. Ito bang smoke? Tudon. Pak, sino ka dyan? Big it's yummy. So yummy. Ano sa? Whee! Again. Whee! You like the burger. He likes the burger. Yay! How much? 1. Ready? 3, 2, 1. How about French fries? Actually, nag-fries na siya ganiha. Pag matagod niya, kuha gid siya french fries. You want? No. I really like ng mga PR kit nga magamit pa siya sa mga next nga content gano'n. Like this one, like, I feel like satisfied ako sa shots nga akong nakuha. See your face? Look at your face. What's that? Baby! Look, it's you! Bye-bye! Dali na! Let's go na! I turn off na yan ako! Hello! Bye-bye! Wow! Blow! More! This one only. Again. Blow. Ready? Blow. Your turn. That's not a real candle. Come on. Your tintin is showing. Oh no. Your tintin is showing. Oh no. Your tintin is showing. Come on. Your tintin is showing. Whoa. Your tintin is showing. Where are you from? Come on. Oh no. Peppa Pig. Where's Peppa Pig's head? Yeah. Where? Wait. Show Peppa Pig's head. There you are. Yeah. Daddy finger, where? Daddy finger. Shape. Yeah. Circle. Circle. Yeah. Square. Very good. Yeah. Triangle. Very good. Oval. His hair. Rectangle. This hair. This one. This hair again. What shape is this? Star. This one.
Heart. This one. Diamond. This one. Cross. This one. Trapezoid. This one. Pentagon. Hexagon. Heptagon. Octagon. You are. What's this? B? And how about this one? Butterfly. Tinuod ko di ay nga basta hilom ang bata, diha ka makuyawan. Nahibong ko nga nung hipos mo ko silang mga toys nga wako ni Risamok. Mao di gipislet-pislet ang mga chocolate. Come here, inside. Inside. Come here na, ako ulit turn off. Off. Ay! Off na. Come here na. Wala pa nag-vlog kaayo, but nag-arrange, not arrange, hipos. Sa arrange na part, ang uban toys niya ako lang sakit ng hipos. I changed this one kay para makakita ko kasi nagsudgawas. And ang mga pinilo dere, ako nagipang butang sa ilahang lugar. And happy kay ko. Ni match siya sa aesthetic here. Sure. Actually, gamit kayo ni kay I think last month or first week sa month. Sa March. Kaya na-burn out like gabi. Charan! This saved the day. Oh, the day? Yeah. Gabi. This saved the night. Uy! And then, not po ko usa emergency light. But kailangan siya lagi i-charge. Look at the description. Rhinoplasty. Charing. What's this? Polar bear. Blippi has a bear. Monkey. Look, it's a monkey. Gorilla. She's so cute. Bye, gorilla. Horse down. Hey! Wait.
Shake, 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 shake. Kyle, you lay down now. Lay down, lay down. Come on. Okay. We're gonna lay down now. Oh! Uy! Uy! Sus, exhibition pag yun. Lay down sa bed. Lay down, bed. Lay down properly sa bed. Come on. Lay down, please. Thank you. Wow, we have candles. Candle dinner.